Deɛ Eko nka Deɛ Eko no wagye so ene ye de akyire ampa ade a Eko ne yetimi tena se agibere ehwe yada mo ase sebire ni bire nyina mo tena se na mo hwedwumade se munni ho ade Eko eni ho ansan ye be start na dwumade ne be da aboafo bi abaso yesene ama dwumade Eko so eye time herbal mixture o se malaria de wedra ne tafi KNG herbal capsules o se oba be ma obesiesio ama himfie no aye kama fe sansa gugu ba bi de eno ne KNG herbal capsules afi no akwakope give us capsule na ema wo bo adwuma no Mary mfise se ye koko so a wadra ne give us cold capsules na ennese me ho aye famity ha che se me slay ya ne me kokosi eye MBY Galaxy Kumasi Tafo obetimi a follow ne ewo at MBY Galaxy on Instagram na also ho be ye fe be ma wa look to say fly like I'm looking today and na afi be bia ya tena ye dwumade eye Yegola Hotel wo Kumasi nhia ye so say ye event reception na bibia de eno ane Yegola Hotel na mpanyifo ne ye nya be fie ha ne be ba betwetwe nkomo eye MBY Galaxy and the rich love and ye nya be fie na ne nkomo twetwe de ye bi sakra ne say why do women cheat? Now what you try any mema no tnas din komo na be say de ntia be fa be yire no machi ntin na ye ne ma no so be din komo ahu de ntia omo so fa mema na chi mami me mama kwa ba mo ho ayefo thank you sembi wa de wan to no bokra o hey what just from here to MBY Galaxy why adi akwa ba e ba de okoso Rich akwaba ba de okoso enen komo twetwe ye be kasa afa say adentia oba ana emma efa omukunu no ma na se be ma one ne ti obefa nachi Monica Abena midawase na mechia wahwefo nyina se ye ka say oba afa ne kunachi a ye society nim na enye common sa me de me ma adwen mo no me hu ni se oba a ofa ne kunachi eye niam bebre eye niam be ma ne ye hire no ene be ma oba afa ne kunachi because yen society na yo mo no ansa na oba beti ase se oware enipa asemesi no na odo a wo ma no wotiu ni na adwen se me Abena Ghana me MBY be ma we ya me ware ni me mfa na chi na de ebetimi so asi se be obefa na chi ne se ono akasa no ware be ma no no ndo no but eniyeme bi a ohye niyeme bi a be ma ne ye ma no ama me ware ne sai enti akire bi no ono ankasa ne wiase oban na kope be ma tietia ba we nsu ye be ma tenten onim wona koma mu se ompe no ba be ma no eye niyeme bi ma no ama me mfa ne saa akire wona ma no akohia be ma tietia bi a wodo no wona koma mu enti mi ankasa de se meka se oba be chiti a eya na gina niyema bebre so na ye wo bibi se ma me mfa ne saa e wo dom awadiem empana twim ma me mfa ne saa na meka se obi fa ne saa na nipa no na yonkofo bi yo wa meditate me ware meditate tu me ware but no ankasa no na adwen on the TV ase pa ne se nkonya broni anko be ware but ene me hia ba afọ de ama me mfa ne saa efi de duru eche na nyame ayi na do no otutu kwan afi no akohia broni ina se me kora mi so nyina na me se mpese me ware broni o afi no o chinti woni kunu ne so enti no me de se cheating beba bibi ma me hu ne se eye wadwen o psyche on ho se enipa we me ne tena for the rest of my life unchiti but then say we ye ne say ma bisa ne bema ebema ma me bisa ne nya bemu pe na che say eye den a wona wo so we ye wan enipa e wonno no akosua se onim se be me wonno no de aye de obi anu se manyini ma me ware ne saa anti ene ne ye ma me bisa wonno no but ma me bisa na bem so be fa ne saa rich love yeah kasa afa why do women cheat over diem pa ne be ma ba afa ne mpana anane kunachi jo abrame dance no question okay en chake se nkom ahwefo nyina ene ma relationship cheating eba mu dia edoso papa ebi ne dia boboso 1 ahochire okay 2 disrespect and 3 caring okay oba bi wo ho a ono obi te ho wotum se boy odo no pa but be ma no eni sika obeboa no okay eti eba sa no na so koshi obi wa bonte bi a koshi sugar daddy bi wa bonte na obeboa na ebi a ifia wotimi ona etua light bill o tua water bill o hwe ni nua school ahwe ne papa ne maame abeka ho a also okodi papa na chi na woji bibi the best support family no enti eba sa wa chiti
obi kra so ha wa ware o enye se mpena twenko wa ware bet ne kru ntimi enye we nyina ama no obeja kawa no akakotwe be ma fofra it does happen it happen it happened pa and way kawa na da oh yes remember be from ma ware no mo pe o most men remember be wo ha wo se ring ni sho obeka cho se we de she man ni munyam ti no forget it na yenye de be oh yes single for so okay okosho pa okay na de eto aso no and a caring side no obi wo ha be hia no oh boy we de mi ni nachi was me dem ye fine boy no dey pay say that me adwa rich love ya betie na obefam na fine boy no dey pay person chire say sister na just wo chire me abonten kwan no hey etu wo sister me kwa ba what cheaty usi so why cheaty ama o boy anase be man ne wo ho a childa Abena me pese me emphasize okay rich love the na okay ni nyina bounces back to mama mfa nisa okay when bisa no okay enipa no all pay on nim so e fanboy fanboy no dey pay but see all pay on what here say sacrifice net na ho enipa no all worry no onim adwuma wo ye ansa wo kwaje kawa he into the moment I kwaje kawa na share sacrifice na ho sa into rich love ka say wonke o ma wusika ne ade na be ma ne be pe onu nimadwuma wo yansa na wo ti ase the moment I what ti ase say pin I do what ya shonsa it's yours fa okwa papa mu oboni mu tena ho enti wonye ready atena wo baby because cheating there me hu obi a cheat on ne so a wo hwie asedagu ne so da because utimi break you cheating let me break you obi heart ho oye ne ho hwie a enye yi because what the gidi nyina so mu pain yes. Okay. Abena obisa me bibi se me cheat ya ma. What cheat da wo se wo si so a wo twetwempene wa fa be ma echi da. Me the type if it's you. Me no jai so me no wajai. And me no jai because we are say there mama show. Hwe when you are in a relationship o mo gina chire pe wo edos papa. Ba wo jai so bi e ma. Enti the moment I me hu se wo you say no me cheat on you ba me no wawie makoma me no wawie. Me ko nipa fofo me ne nipa fofo na ekwa akotena. Eti bia wo akomam no wadwe be yo se me cheat on you ba me no wagya yo ba na wo nim se eno e cheating because se wo mpe na e wo se wo ka kire ne se me mpew enti me ho wa man se me no wagya na me ko ade na me no wagya no because me share me phone so a me the moment you start giving me broken heart no da bia obi me wo mo me ne o chat that time na me share me yo jina ho ma me wo mo ane o mo chat no ye ko akoton ade aba ye twen Ogusua ehwede yoko ye twa ye ho ye kwa kodi dwa ye ba ye beto aso so wani ma wani papa bia na mu di wajina se be ma wuwe yeah this is my secret give us pea capsules ma wa ho din confirm na want to me mpedu ma din wo mpem give us pea capsules obedu ase mama ono ene me lawyer anti wo lawyer no na hye obotom Are you bro? Maybe na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. Ni de na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Wo be ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronkwan efa. Give us cold capsules. A painful about time one more menu for one kwada woni if you do me nunka. If I shop na me shade o bag. Bra ade and not to be. Na tell me say me see you ba queen why me say. Bra said the time about Misha etia chimi ni me fie for enya dia ba ko pe ebe so ye We dey do this o fa ni nyina. Bra se me ka se me di time about Misha ho dance ya wiase nyina ebe te me nka enti se malaria we dra ni time about Misha Enya nu ko die na nu mo to a wontimi ani die no. We dra ni time about Misha. Edwe enye ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo enye akoda woni fie dumienu ansa na obeto time about Misha edwe ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo atu die malaria ibi ansa and crossway food and drug board for agiatu kayo se time me TIME time about Misha afi malaria di baby ada ni diva ewo mu no ebe tuato fan soap bia eye pa dey footballers nti wo ko bobo ne ba ya na sent wo
kobobo bana raw sauce ku okra tumi se mpabo no sentuo ba mi usi bi na ye nti wodi duare a na odi cream bi so asra ene ntema popro kakawewe iti hwegugu na de ina betumi use ni cream soap fanfan soap ni de best be mo oba obetumi use fanfan soap yema obi a ojare na ho keka no obi a pimples ase wanim ama wanim na ye black wo use fanfan soap ebe bo ma ni na akọ oba bi we ho aye wutirim a ema utiri entimi enfu fanfan cream ebetumi ama utiri ni na kama obia obemo oba obetumi use fanfan cream e da fa utim na be eho abia efu fanfan herbal soap and ointment wo benya bi wo oman mu pharmacy ni herbal shop bia mu open dodo to so afre 0242 804791 fanfan herbal soap and ointment used to be na obey fine. Say dear Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tue mankasa. Enti me ka me nsese me bo. Obi an transema stroke ye den kanam to dem bio. Se me ka hye wo na wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wo sayare wabiti se hypertension. Oba ne bema wo pa wo. Diabetes. Junso mu yade. Koko. Me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu buye no. Greenfield adaroma e no ma to ama nei. Ni no mpa kase ani a. Ni spinal cord aye adwuma wasa nanti bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scanning human system no. What sign ton ajinkwa garlic plus a boost immune system. Na sign ayama BP. Obi a halitosis ananka bone wona numu no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Womu wonungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yako akwaje nkrato aba ugusu a ehwede okọ afi ni watena se adwumadie na ye kasa afase adenti oba ebefa ni kunu anabe ma one ne to wachi na ye twetwe ho nkomo MBY na wo ka bibi se ehwa an wo wakoma mu de waja be ma no na be ma ne de nim se waja nti you are cheating. Abena, I didn't say so onim se mejai no. Ebia me say opa bi so oba bia so oba obeka no kra kire on the moment you are in a relationship a member mo pe o chain time a we are single into our relationship mo now we say the relationship is not working. I mean I hate cheating. Just quit. Yes, I'll quit, but the moment I quit no I'll make sure say me go through that broken heart crying na me phone na me ni dini ade ade ne de. Like a replacement. Yes, but it's not love. It's not love. Who told you? Oh, who don't know. Next, only be back on to a company. I don't know. A moment you can leave another person and just fall in love with another person is something else. Not just a wono. Wakuman watch him bare hand. Now then only be ma so sinja ni net na ma say fall in love. Abena inti se me no wejai. Na se ni pass message your pemia. Enu inti me nche me wa conference na me ni panata. What ya say but dog fit up and dia me ne jai na nya me fitin ya na me do no. Ya oni obi tina odo enyini. Enti me ebia me ne tina me ne nye se ebia me ne tina me do no. Okay. Ajo wo so e. Se me cheat. What cheat da? Me nware ye die be me friend cheat because me nware e na de minim se cheat na se chere se obi a waware a o free ni kunachi enti me twem pena na se me free me boyfriend achi na me koye me lie e no nche se me cheat na be ma bi acho sa process ne da wakobo crash da me nkai onkai oba bi asida e course e buo bi ba mu ana sa titi bi ba mu yesua de e sa e buo bi ba mu ana bibi ba mu asumbo bi ba mu ene bitin skese pa bitin kese ya bu ankasa na nti wutu ho ya wo ye de anya ya buwi woni se obetimi kra abowani obetimi aha wo bibi o na your dobro nti obu wi na ye ode nti usan koye bi mi o da bi wansen ankoye bi me pa de che ode che me ode che o na se wo na e wo ha betimi asen akoye o da bi since then there and cross me bind cry. Okay, na yenhwe bibi o ya ye emma ya ye bisa se why do women cheat no won se mema nka fa bibi no ye beka se mema ne bebe fa be yire no echi ba we ye hwe ne general emma bi so efa omukunu echi anase omompana bi omo ne omoto mo mami 3 causes of that aside what ajwa kan no mimi hunu se peer pressure emma bi wo ha enamfo squad no oboye ba kwa wani miye
oboy ba kwa unimu nyansa afutu bone ti me say peer pressure so etime de ekosa ade afi enibre Abena Ghana nti o se menye bi watoka we o se mekoto bi ebia nkombo bi ambo hye na mu de bi kra na nipa na odwa nanum oh me to ma de we say you me esimesi ato we am me ka say crash no boa on toy enti ase peer pressure de odi akire di abakwa koye de yeye wode be kwasisi abaka say na we esimesi ato we am we na we esimesi ntimi ntoma me dia na me pe ba ko bi nka ho ana me no bi nka ho bi bia we kwadwa ntimi akwabra betimi ana ko bi betimi esimesi no to ma no ka ba ko pe no ne tina ho ye wati ase obi a woni ti a wode nam sa peer pressure obi ha otimi de namfo achi eye niama bi a ensese obeye enti di asem no be ka atwe ahwefo a ehwe yen yo Abena medase o programme e platform kese ai na menya sa akwanya me de be ka asem we de me ka ne se yenuamo ma no yen yetimi ma eniema bi ya reho obitimi hu obi ade e wo Instagram keke na nani abre onim se be ma na oba we ne netie na be ma no kra wo niska o nya ide no otimi toka we oba na timi atoka we make us ebi so oba ne bo ne ho modern but na adwen ne say oba no echiti on nikunu ene esa de obekwa akoye bi obi hu obi ade na nani kakom saa enti de me nim fa cheating kakwa wo se ne ma ede ba no ebi ye se wani bri obi ade a hu ade Abena fascinator ye fewu se be ma bi na ato ama no ene se me be ma ye ntimi anto ama me ne me kwa akopɛ be ma foforo betimi ato ama me obeti wani no na wako ya ho wako kodwo wako ha sei eno so ni nyina enye hwesa wasen akofa yare etire enye baako ena nsatea nyina enye pe ebi a be ma me fa na ofa me obehwe me no ebi okofa akoso a onhwe no enti de meka ne sei yesusu ma ne bi enfoforo yen yesusu ma ne bi foforo yen a cheating na eno ano be brase okay yesusu ma ne bi enfoforo yen mesan abaso atwa afutuo be no so beka afade ye kasa fa ho before metufu no me wa asamba ko ho ameka cheating ne dru ba bi nso ho empa so agro eka ho obi ho a osi so shro paasa obehia be ma one na ware okay na bi so na be ma no so hye dan shro empa so agro hye dan nim ye enti e ba satem bia o kai na chi to kai na chi sana se bia be ma ne tu kan kakra bi se pe obefa na chi aha ana se bi wa what movie ho na wo hwe movie na wo hwe ne ma ekoso na se wonya saa ne ma na woni kunu no ho pe na atwe na adwen kosi ne former relationship ne so to be ho ana se hu no waduru ho ba me ni nyina mu de meka ne se yenua no ma mama ye ni nso de ewo na mama ye nkate ye coat according to your size impassual gray eye dan ni nyina ye the same thing enjoyment ba akoya enti no se de okunu tie bia no woni nso se de oboy tie bia mo woni nso se de okunu tie bia woni be sampa ye be kwa kwaje nkrato wa aboafo ye ba ye beto adwumade ne so Ebra, if I shop na me sha dia wo bag. Bra ade and not to be. Na tell me say me see you ba queen why me say. Bra, said your time about Misha. It's your chimney me fear for. And not the about ever so. Really do this o fani nyina. Bra, so me cause me the time about Misha one dance ya. We are singing na ebete menka. It is malaria. Where drani time about Misha. Anya nu ko, die na nu mo to won timi ani die no. Where drani time about Misha. Edwe enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni fie dumienu ansa na obeto time heba me se edwe ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo atu de malaria ibi ansa and crossway food and drug board for agiatu kayo the time me TIME time heba mesha afi malaria di baby ada ni diva ewo mu no ebe tuato so wari ma wa de papa bia na mu di wo chine se be ma wuwe. Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Pema wa holding from now on to me to my din one pem. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. Nige nefi waka wo. Efe ni give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di wu ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Ube chinasuma.
Meme wadi ifie dun watwede kronkwan na efa. Give us cold capsules. Apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne ifie dumienu nka. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tuemu ankasa. Enti me ka me nsese me bo. Obi antrasema stroke ye den kan to dem bio. Sa me ka hye wona wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wo sayare wapiti se hypertension, oba ne bema wo pa wo, diabetes, junso mu yade, koko, me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu bu ye no. Greenfield adaroma e no ma to ama nei, ni no mpa kase ani a, ni spinal cord aye adwuma wasa nanti bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scanning human system no? What sign ton Ajinkwa Garlic Plus a boost immune system. Na sign ayama BP. Obi a halitosis ananka mbone wona numu no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wamu wanungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, soap here. Pa. They football lessons. Who come aboard and buy? I sent to him. Come aboard Banana Ross School. Crowd to me some pub one sent to him. By me, you see me here. It's woody area. Now you give me this wasla. And then to my pop rock, I can really it's in here. Good night. You know, bet me you see me coming soap. Fan soap media. Best. More or bow, bet me to fan soap. Fan soap, Yema, Obia, or Jaran Hoke Cano. Obia Pimpos, I say when you ama when you naya black. Who is so fine soap, a bad woman in na apple. Baby, who are you with Sim? I am out seeing you ain't me enfu. Fan cream, everything I'm out, seeing you in na elf, come. Obia, Obemo, or bow, bet me to fan cream, other fountain. Maybe a who be a Fine herbal soap and ointment. Ubenya biwo or memo pharmacy ni herbal shop biam. Open the do it to so afraid 0242-804791. Fine herbal soap and ointment. Used to be now obey fine. Oguswa Deɛ Eko afedu atena sia ye twetwe nkomo na nkomo twetwe de ebisa kra ne se de ne ma oba ebefa ne kunu anabema one ne to wachi ya kyerɛkyerɛm yesua ne ma bebre mini abai omama wesisei obia ka ne de na wo a wote wo so de asɛm no wo ka afa asɛm ho numbers bi go TV ne no afa no de wadwenkyerɛ aba na bibia aye kama MBY na wo ka bibia ansa ye kɔgye nkrato no na rich love ka se empema gro ni nyina ye pe debi ni nyina ntimi nye pe okay enti bema na one ne tena ye no a wo san ti ase se onware wo no first na na ye se courtship munye bibia ansa na maware ene nso de mutimi ne mo ho eye bibi ansa na maware enti woni bema ne dae na wo hu se enye de wo pe no a wo hu se wo ex boyfriend ba ko ne ya de chen no ade na wo ti ase se onware wo rich love ade obi wo ho a o se do no enye mpamu agro na ma do ne bawo obi wo ho ne sika the position the care be on them the first priority sika de ho hia pa the sika the care be on them the position if you kwa ne kasa keket me your fe be kra the way I was smiling enti wo hwe no ho bet wan check mpamu de ne too much but later on not na say na say o ka kai say eh na smith na o ye me good o enti no me san kwa back ya edu ba bi so a me feel say sa na me ne ho hia said you who say the car na say the position be and the BB nti because the party obi na so no enti una be correct no wo shoro dada na obedi ni panachi no una be cho ne say bia we high short ni say high ye ni say be ye na che say asundua be fie no do na ikama na se asundua be fie do ikama ene de moto ye fopa ye sia de madam ase se mo ba ye wati insure mo pa na sa na mo be ko ne ye wodwuma de bia ye di se no de oba de Eko so ne wan ni bia na che say wamma okofie ko mbeka che say program no wanko me wade fefefe bi si ha ahwehwe nyina na niema bi wom achede bi yo nyina ya achede yi ba ko fa mam mi ya me de be ko pick and art on fan ko fi obe be mam pick and art na say ampacho ajoa yi ba ko wa ye de be ye den mpacho pick and art nti yi mame wadama yi ba ko ya yi bi mam menyi bi ma wo ho anti o de nini ibi mame ube ndi una yi mpacho je me de na we yi ni panye o de na me yi no okay ajoa de nini fa mame o de nini me dase we dey hear me see we dey zazi pa I hope say ni pa your trad you na ye ni asem bia me pa show Deɛ Eko for the director say act like a frog
Yay. Actually, sister. Enya media. Media. Me say what dear MBY. Ada na dia me ye o dey ma. Enya dey o ye na dey ma. Enya media. MBY na yanko. Yen ntem fa bra say. Na dia na o kan kra me hu bi da o. Actually. Ada na ya actually. Sorry. What is what actually? Oh, MBY. I don't know what it is. Aponchire what? Aponchire ya. Aponchire. How's it like? I'm the other. So baby I say so ejina. Auntie you da ha we na me ngine. Ene na da ho no. So na da ho kese no. Nsuo ni da ha yi. Ahonhom mu wiase nsuo ni da ho. Amoye say. Me pacho. Seriously me ni mo ka say me boa. Enti de yes aponchire ni mai. Na me te bantima me fi aponchire ni nsuo na ho. Aponchire ni ho. Aponchire ni de nya me fie. Obusa bantima bi 44 aponchire ni ho. Yeah, sister. Omo huruhuru nsuo. Omo huruhuru okay. MBY went me anye nti wan we ni hwe. Sweetheart, director ne Deɛ Eko for say acting, say teacher ni, portray like church ni. Me question na the man. Good morning, class. Good morning, madam. I hope you all okay. Have you done your homework? Yes, madam. Are you sure? Yes, madam. Let me have a look at it. Nice one. Thank you, madam. What about you? No light in our house, so I couldn't do my homework. Like seriously? Yes. Go and stand outside. Oh, madam. Stand outside! We've paid my school fees. So what? My friend, stand outside. Thank you. Sweetheart, why you need watch this way church ni ka. We are sini training. Why when you cap point to joke. Thank you. Yeah, dear. Ya winning. Jana wase sawji bre etna sima ye hwedwuma die ye da obi bia se ye beda ya boafo ase se be so ya sene ne na wotwe so yetumi di Deɛ Eko ebre wo ma remfi se na wotwe bia bre ne duru ya wo betena ase ne wa hwe Deɛ Eko se be nyina ye betimi asua de meda ma boafo ase eye MBY Galaxy na hyemata de ama me ho ayefe afe ye Gola Hotel kwani ye gi bre tena se a ye twetwe nkomo abibia ye kama se ye event bia de mesro bra ye Gola Hotel no mbe ye obibia kama afe time heba mesha or say malaria de wadru anita afi KNG heba capsules or si bema oba nsansan ne ahemfie ho nya mesro kope KNG heba capsules and a give us cold capsule or say koko afifiri $1 de wadru ani give us cold capsule afi give us P capsule or si bema ubebobo na chese ube twatene akata ube she go ube se we she go dia and only give us P capsule ya da obi bia ase se motena se mohwe se wantimi ahwe program ya mesra uko YouTube subscribe to Abena Ghana TV na obetimi ahwe ewo ho ya da obi bia ase da se ne ya besa share wo Deɛ Eko asemba ko ne da bia meka bisi nyame wo ma ebeyi Deɛ Eko bedi na ti na obe wo Deɛ Eko bedi na ti na mi ma wo Deɛ Eko Deɛ Eko bedi na ti na obe wo Deɛ Eko